MLA Jirang, Baderu Menteri Community and Rural Development Hak Sarkar Jilla Ba Sustenance Sotun Ulalat Banjirib Hak Ishnang Bapir Ki Bahab Hajirang CNR di Block Berkatai Kejing Lat Jirib Jong U Kolang Banjoi Kejing Yat Bet Kejing Pentrai Keski Penrai Bak Sarkar Kale Kite Kishnang Kena kepunan kebukuan di mata pada Islam dilanang pun bila ada membaca spa atau perhatian ekonomi dikena bahwa hari kesimpan at least lagu mengenai kilometer tidak belum mana kalau jengai bar nila butuh juga permission sepo ini po SDSS sepo jenang office lagu mengenai aino ini dah menisita kadau ba kena hidunah ni kalong ba kilongi kila jengai ini kifa kila situ memerai pun sila social platform Maka perkali ni lanang ni ladon kami ka sebentar bathan ni siren dia kat dia pendisi pun diksai re kayo bandi patning patio connection manggung rasa semua sila ada bergerak ini kata Like Menteri Presiden mewakili juga General Center dan hanya bos menteri nyelak dari kampung di dekat agenda dan kawin di JTR sebenarnya kerja tolong nah kena kapan menteri itu kadang kamnya ya udah ingin dan network yang ini jenjang habis itu bagi kamu jenjang lagi kapan iban kamu pergi hanya kan network ingin penting dia kata dia kawin problem kapan yang besar ada di lah sampai problem ini Panggilan anu teh ada yang bilang kok sejing jasa kertas kok ini kata dia orang kamu akan experience sama kan kibe dong ngai kelang mutahi dislor mantan pada nangta kita untuk ini livelihood mah ya ngiyo iki saya training kita hotel nah ke bandrian nangta hata bentar jangka health dan di CGHA kebayaran pe ikut kekia ban yara ban follow up itu di long term di armet di nasna ko ada te idon ru ki bahikai ikut komthokot mo ke komthokot ki bomnang ru ki lanang at least ki lanang tang ban sign ki keteng ru lane lanang ban tho ai ta ki cashbook ki ledger book ada kan tang ki kampo as ki ki zai kam ben kam ta ki jo ini ki zai ki kot mo ki dokumen ki kapang ga cuma to ta ka dari seperti fund ru pada ni dan yo mo ki bangdun ka nasi le yo tadi ni kes ji ru kaya rat ke bakiyat kan sai mo kebesan ko jalan ni kes ji ru kaya tang ki kan show dan ki sinyang yo te ban rat ki para SG ki para dikot Si ngomno roti deh bangan kaprangan zain hom deh makan ni kaya teka jangi skim ru na blok deh kaya kita ke joko inji film kepet ba jangi kuat makan yang mai houses yang beduk enem deh tempat ini tin go yang beduk ngampang kan Pilih Islam, pilih hati Palpa, baru ia kedua juga yang kedua buka boring. Dia masukkan air ke Jukulai dari SQ Civil, dia baga cooperation, katakan jing IT, katakan education, kedemi, akabangyo yang kaji trailan, banyak keren atau kupur, bagilah development air ke Jukulai, engineer, iba malayo manipur mangkupur, iba lasimkia nak kagri gekam, pada ngangit skamba ke electricity problem mereka area kedua salah pan nangpen ha susu ngomong ba kalapian dari salah pan ha susu mari dengkam ya katakan jidrelang dengkam ru mansuhu ya ka jingal di juga department dengan suhu ya ka habili berkebentang rezeki oh ini disuruh ikut English tom menjadi dikermaskan balik pada disimpan kaba nakalian ISU sibul nakalian ka inisial dikermaskan pada boarding agni kathan
Isayo kepada pian kepada bat kepada wilayah ong berkelapan pendiam berkelapan tenkemen dan bertaki pada sosial baru iwe di nganung simsu kepur berjerong sasisen ngapen pau ya ke jikuplay ya i ngapen pau ya ke jikuplay sasisen ya i awal saya ada civil for taking part in this program for the inspection and then Terkait Bunsang, kantap yang baru di officer di Pelawan Amerika Pon, di keteng dengan ada komisioner Amakli, ngadon kalau berkenai SFG, apa kesan orang di bawah kensir, bat kalau kensyai siria. Hakisnom jumgi ngidon kat South League SFG, di baladiak form haus niam ahajar kat pra nadu benai march dek. Dia hakabas dam jongkan ya ke SFG kecinya syaphan jong SFG di lomba. Niyo ya ke river wing fon bat ke start fon habaro kat light league SFG kentop bat kawai ke bopom hadin kila long kat South League SFG. Dia hadin nang tang niyo ya ke CIF fon ke bapentelun syabaro ke SFG habaro kat South League SFG. Tiga jing mentoi ke long ke bangiyo ya kini ki fon baro Hakabas dam niyo ban beli ya ki akau ban sinasil ban nangta ban start ya kini ke SFG kalong ban yo na ke fon ke bakhatsan hajar. Te shubu haban yo ya ke khatsan hajar ke fon hapo kawai ke SFG. Ki don ki grup ki badon habreng ki jingpam ki jing sistem bat kum juru ki don ke SFG ki badon ya ke jing kutlat habreng ki jing kumyo ban thiet ki kot kisla jo ki khur ki Dikani kaya rap na benta ban yo ya kita kijing rap hab ya dei bagi khun jongki ki member SFG bat kum juru ya kani ka CIF fon ki SFG member ki dei tang ki ban wat denti na ka benta ban yo ya ka fon nang ta ya kijing rap Henry ka bapentelun ya kani ka bisa kalau upa jongki member jongki SFG ti kublai shibun ya isar BPM nimla ban klet ya kijing rap denti jong ka ya tan hapo jiran tok jongi Niyo shibun kijing mentoi habia dei bagi SFG member. Hakabas dang jong SFG member. Nidon shibun kijing ye. Kiba nimla dala dia ni bagi syafat. Henry kijing yang nanti jong isar BPM. Ki staff jong ke NRLM. Nila long kumi kumbagi long mentah. Niyo shibun kijing mentoi habia dei bat kijing kuy jing subang. Kijing shulur bat kunta terter habia dei ru bat kijing tur syafat habia dei bat kikam. Niyo shibun kijing mentoi habia dei bat ki training ki bapher ki bat kentiu ya kilong sem bat kumtaru habia dei bat ki kot kakhya bat kham tamru habia dei bat ka FLSW training haga FLSW training la kan thoplang nadu ka kot kakhya kijing mentoi bat kan thoplang ya baro nadu ki adolescent Gramin Jojana. Sanction is 4 number, that is in Minarjilan, Omslu, Patgao, Nongladiu. Total amount sanction is 20 lakhs and 10 lakhs, 50% is already